ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Jingiaseng joy in the city juga North East India Fellowship of Charismatic Church kabasisian laisnam kan Sdang Naduh nyotrik haduk kaspotrik uleber araja husau. President juga Neifcc Apostle Ruben Roy Konkrom ubrina kabalang New Testament Restoration Church. Jingiaseng kan lang hakapor sanchi teng janmiet managasngi pada hakapor minstep pat naduk kandai beje haduk shibeje kindon kijing hikai hapu Alaban Grace Church Hall. North East India Fellowship of Charismatic Churches, in short, Neifcc, can belong to joy in the city, Naduh Tarik, Umaj Kamurlashai, Jalmit, Hadu Sniublay Shipotarik. Jingiaseng kibang belong, kalongan ke Jalmit Sanchiteng, but men step part in don ke Jingikai Kendai Baje, Hadu Shibaje, Hapo Laban Grace Church Hall. Kumta Iwan dia kaban Kotsnoha na kaban ta jumpi baro ki balaban Yosno na markani gede galan kabo kodore ya kaba pilaban yalam di bayinga sam jumpi lok jor in ben di para gidon kino yalam kiba kodor, kiba uplay upha, hakani ki Jingiaseng, ya kaba kilaban yo yang kijikarku na Jesus Christ na ketin uplay, yang bagi jidwai, kiba pangi bersitom, bagi badan kami ki bertemai, hakani imro. Ya kani ki Jingiaseng lakar kelut, omdan kam bayu, baro pinwan daga donut kaba palay, pada kemensim kaba kemen. Berkat izin naik bersken jupi awalai, apabila berjok ia kecilku harga biadai bahkan ini Jingiaseng. Lesi bila berkali, kau ini ke Neifcc, kadai kata kagenhun Jong ki charismatic churches. Ia kepala Sdang ia kana do usnam kendai spa kendai punyau. But kalau para di aku sangat menta kalau don po Meghalaya Shillong po Garo Hills but kiwil ki Jagaru kumta ni don ya baru ki charismatic churches ki paper ya kabangilaban ya seglam jusin license kali joy in the city. We belong, but kumta manusnem kita ke combined service. Kabali kami ada jogi yimane, nagi balang oper-oper, ia warna, but belong ke Jingiaseng. But kumta ileru ia kini Garo Hills. But kini kita temu Jong kini ke Neifcc kolong but nyukor nyukurong ia para charismatic churches, but bagi warna, but you join. Bagi share lang di platform, ya kawan ya lap, bagi seglan, bagi don ruang ni, ya kejitu bawa, kata tolong bermadra, kejingkot jingkia, agak jiadai, Jong kabalang hi, bagi balang baper, kibadon habo, kani ka North East Barokoi. Dekumta ni smokeman makani ka body, lani ni ka fellowship, lani ni ka kenhul kabagi don kalau yang dari jingkot jingkia baru kini Islam dah kabang imshom la ino lani imshom la sangeno ya kabar berlongi di Jingiaseng na Islam but kerbang epa mentai ni joy the city kabang la ombene bagi ju berlong jisin la Islam isim bagini ka lahat berkabu kabaro ini wanlan syakani ka Jingiaseng. Dulu badan hagi cakap oper sekolah itu, but one room syakani ke Jingiaseng. Dan lebih kuat berkam tip hasusu, bila bercall your number kendai sound like you lie, not sound not way kendai.
in say tuipi kapor lani ke jaga lani ke nunu jinte ke babi kuang bante kene kene ka kumor ke babha shepilang baro sobha ya baro ki para kristan waktu bomlong kristan tu ni sobha bakin yomat lem ya kata ke cikar ku kabakin jaman si kabagi ya ngialam badan long ke cikar ku ya pi